Y bas yn hir yn edrych am Ffaia. Disgwyl yn y canol, mae McLagan oedd i bron yn gol. Ar ei ben blwydd hefyd. Cain McLagan. A mor gyflym o hynny, maen nhw'n mynd o'r cefn i'r blaen. Mewn amrantiad. Cooper yn y cefn. Yn amddiffynwr Cadarn, Greening yn edrych am Ffaia. Pas dda at Ffaia hefyd. Symudiad da, Webb yn cyrraedd yno. Mae gol nawr dos bosib. A maen nhw ar y blaen, Cain McLagan yn sgorio. A fe wedi dod yn agos. Trydydd McLagan tymor yma. Yn dathlu benblwydd hefyd. Penblwydd hapus iddo fe. Ac i'r Barri. Caerfyrddin yn ceisio taro nôl yn erbyn amddiffyn Cadarn. Y Barri, mae'n gyfle hefyd. Lewis yn gwneud digon. Mike Lewis yn Cadarn. Mae'n fler a mae'n rhoi yn y pen draw. Wel, am ffordd i ymateb. Caerfyrddin gyda Not yn taro. Yn taro nôl yn syth. Jordan Not yn ei sgorio hi. Pawb yn brolio amddiffyn y Barri. Ond nhw'n methu'n lan a chlyrio hon. Barri yn pwysio eto, symudiad bach gan Sadler. Pawb yn ei gadael hi, oedd Cooper yno. Amddiffynwyr canol. Mae Caerfyrddin wedi clyrio, mae'n ras, Georgievski. Mae fe'n gyflym, mae fe'n glyfar. A mae'n gyfle hefyd, Carmarthen yn cyrraedd i Caerfyrddin. Mae fe'n fynd i hun, Georgievski am gol, bydde hwnna wedi bod. Mike Lewis allan, a Mike Lewis yn bloeddio. Ar ei gyd chwaraewyr. Mae'r amddiffyn yn cael pryd o dafod go iawn. Yn cyrraedd yno gynta, McLagan. Mor brysur. Mae wedi gadael Sermon ar lawr unwaith eto. McLagan. Southam, tri yn disgwyl yn y canol fan hyn. Opsiynau wrth ochr y Cwrt Cosby. Y Barri yn bygwth, i'r gol eto! McLagan eto! Mae'n 2-1 i'r Barri. 10 munud cyn hanner amser. Symudiad campus unwaith eto gan y tîm cartre. A'r gŵr sy'n dathlu benblwydd, Cain McLagan, yn cael ail gol. Cecrydd i'r Barri yn edrych am gol arall yn crymannu heibio'r postyn yr athu. Yr amddiffynwr mawr. Cooper yn cael ei ben iddi ac ymateb i gyd chwaraewyr yn dweud y cyfan. Os na driffwynt ar y ffordd i'r Barri. Ail buddigoliaeth y tymor. Pob buddigoliaeth yn enfawr i'r newydd ddyfodiad. Maen nhw wedi bod yn chwarae'n dda yn y gemau. Ffyrddiad da gan Jones McLagan. Tua'r canol, Sainty yn cyrraedd yn hwyr, mae'n fler, ansicrwydd, mae yn y gol! Yr eilydd sydd wedi taro, Callum Sainty, funudau'n unig ar ôl dod i'r cae, a mae'r Barri wedi taro tair am y tro cynta tymor yma. We've played really well in our games so far, been unfortunate in some, and I think tonight now starting to see us grow a little bit. I think there was a period really in the second half where maybe we absorbed a bit of pressure, and I think we can get better in those situations. But yeah, all told, really pleased with that performance tonight. After the massive boost on the weekend, it must be a disappointing night tonight. Yeah, obviously a great result up in Barri on the weekend. The boys worked hard. To sort of come down and concede another 3 goals from our point of view is very disappointing after a really good result on Saturday. Because it's a bit late, there's no time to celebrate your birthday now. Did you celebrating on the pitch? Yeah, well, yeah, I did my celebrating by getting 2 goals and had a bit of cake before the game as well, which I probably shouldn't have had. But that's probably why I didn't get a 3rd goal. So no, it's been a good day, and I'll probably celebrate it tomorrow on the weekend now. Kane's a great lad, he's shown great desire in training, it's his hometown club, you can literally see his house from here, it means an awful lot to him, but he's brought a lot to the team as well, you know, in terms of togetherness and a bit of nous up top, which helps as well, but he'll be the first to admit that the boys are supplying him, and he's very grateful for that. And all these away games are finally coming to an end. Will it be nice to have a home game at last? Yeah. It'll be nice, obviously, the travelling, especially up north, takes out of the players. It's quite a local one for some of us tonight. So it will be nice to get back to Richmond Park and obviously get onto our surface and perhaps get a couple of home games. Be difficult to beat at home and pick a couple of points up and hopefully climb up the table.